Letsatsi la segopotso la batho ba ba tshelang ka mogare wa HIV le AIDS le ba ba tlhokagetseng ka ntlha ya bolwetse jono. Mme go lebega fa twantsho ya mogare wa HIV le AIDS o eteletswe pele ke mogare wa COVID-19. Ka mogare ga tleliniki mannese ga ba re tseipila re le batho ba re tshelang ka mogare we have been labeled re le ko mafapheng a rona a pholo. So mo COVID-19 batho ba bantsi ba nnile di defaulters because of stigma mitigation. Ha rena AIDS council ha re ka kera letsatsi le na le mosola ope mo bathong ba phelang ka mogare. COVID e etse tlhoko go tsawa mausausa di bilione ka gore e tsweletsa pele agenda ya makapital le pharmaceutical companies. HIV ha se me fiwe support e tshwanang le fa go le jalo ba pholo mo profenseng ba ganetsana le ntlha ya go phutlhamisiwa ga khansele ya AIDS. After level 5 ka level 3 puso itseng health ma itshwanetse e balance gore ife batho meriane ende batho ka COVID so that risk etsa COVID focus only. Ba pholo mo profenseng ba re ba ikaeletse go kopana le batsa karolo botlhe ba khansele ya profense ya AIDS go leka go rarabolla morero ono. Sentle English Klipgat gaufi le Brits.